Pan ffocws i hynna? Lick yna. Whoa! Daddy roll. Oh my god, nah. Babes, it ain't gonna work out. No. Yeah, baby, mae Tisho Fforc di landio yn Caerdydd yn yr iconic Clwb Ifor Bach. Mae'n Freshers Week, mae hynna feddwl bod gen ni digon ohonyn nhw i fflyrtio ac i fforcio. Mae'r dwi a dyma Tisho Fforc. O, Parry! Croeso ffordd cars! A hefyd, rhywle fan hyn, yn y gynulleidfa, mae gen i cyn fforcwr, Jod, fan hyn. Dwi'n one bean at a time kind of guy, you know. So mae Jod yn mynd i gael y gos allan yn chi i gyd. Wan, mae'n amser i ffindio allan pa cuties gyda ni yn barod am blind date special. Rhyw hogyn wedi dod i fyny ato fi pan o'n i wedi dresio fyny fatha cowgirl. Dweud, do you want to ride this? Ac o'n i dda, nah, just leave, please. Enw fi di Seren, dwi'n 18 oed o'r Felin Heli. A 3 gair i ddisgrifio fi, swn i'n dweud, ydy confident, funny a ginger. I do believe I am the second coming of Jerry Seinfeld. I'm the full package, dwi'n meddwl. Mae Freshers di cymryd bob dim allan ohono fi ar y funud, plus bank account fi. Worst pick-up line ydy, do the carpet match the drapes? Fatha, babe, come on, fatha, di dŵr y lib. Dyna di'r cwestiwn. Pan dwi ar noson allan, dwi quite flirty, to the extent fatha, pryna drink i fi, a dwi just yn neud eye contact dros y dance floor. Dwi'n edrych am rhywun tal, gwallt tywyll, rhywun sydd ddim yn fatha rhy pushy, because that is not the vibe. Fresh di bod yn dda, es I allan ar dydd Gwener, roedd hwnna'n night da. Yeah. Ddim gormod o details. Anyway, yw Kai, dwi'n 18 mlynedd oed ac dwi'n dod o Pontypridd. 3 gair I disgrifio fi yw creadigol, doniol a cool. Dwi'n meddwl mae gen I gwallt eitha nice, dwi'n gallu dawnsio, dwi'n meddwl dwi'n gwisgo'n eitha cool. Does gen I ddim type bendant, ond os maen nhw'n nice, maen nhw'n nice, so... Byddai'n rhoi fy hunan solid 8 allan o 10. Dwi'n meddwl dwi'n eitha llwyddiannus gyda'r ladies, so... Wel, iawn ta Clwb Ifor Bach, amser I ni weld pwy ydy'r flirty freshers gyda ni am dates tro yma. 3, 2, 1, ei! Pwy sgyda ni fan hyn, ta? Kai? Ie? Seren? Be da chi feddwl o'ch gilydd? Ie, mae'n edrych yn nice, ie. Ie? A chdi ffa? Diolch yn fawr. Be sa ti'n dweud, usual type chdi? Ai. 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 Oce. A be am ti? I mean, dwi ginger, so probably not, yeah. Does gen I ddim type, dwi'n just... Os ti'n nice, so... Oce. Yeah, So, jyst angen ddod I nabod eich gilydd bach yn well. Wel, gan bod gennym ni 2 fresher yn y clwb y fan hyn, mae mond yn 10 bod chi'n dawnio ambell I beint. Barod? Let's go. Triad ora. Be di reg flag mwyach chdi? Merch sy'n smygu cigarettes. Oce. Ti lwcus, chys dwi ddim. Okay. Capaca Di iawn. afio, dim yn smocio'n byd, dim byd yn ceg hon. Reit. Os mae smygu'n red flag, fi'n hollol red flag. Ti'n coch. Proper coch. Coch. D. Kai, just wrach piss stale, dio. Na, joking. Just take that in mind beth ti'n dawn efo. Beth yw'r date gweitha ti di cael? So, nes I mynd I New York, nes I match efo ryw foi ma off Tinder. Athon ni am fwyd o bod dim. Nath ffrind fo ffonio fo, a nath o just adael fi'n Grand Central Station. Yeah. Right, go on. Diolch yn neis. Mwna'n fail. Bless my lovely... Oh, fucking hell, that. Pan ffocws I hynna? Be di turn-ons mwyach chdi? Dwi'n dawnsio, ie? So Iawn. os mae'r merch yn... Mae hi'n cael rhythm. Dwi'n meddwl mae hwnna'n... Dwi'n musical theatre student, so... Okay. Mae hwnna'n dda.
Ti'n gyrru lessons ydi? Yeah, couple. OK, stunning. Tango, ia? Tango, ia. Fucking hell. Okay. Yummy. Yes. Be sy'n green flag I ti? What gets you going? Pan mae'n mynd â fi allan I lle neis I gael bwyd, a ddim spoons neu rhywbeth fel ia. Because if spoons is the first date, babes, it ain't gonna work out, yeah. Love it. Bougie bitch. Go My iawn. kind of girl. Turn-ons wise, I don't know. Fe rhaid I chdi ffeindio allan. Ie, beth sa'ch ti'n neud ta? Nando's, mae'n gwell. Okay. No. Yn y gêm yma, fydd un yn chi yn enwi y stwff sy'n rili yn neu chi yn crackers am rhywun mewn ffordd da, beth sy'n tynnu chi ymlaen. Ond tra bod y person yna yn listio pethau, mae'r llall yn cael fucking cake nhw di stwffio fel loads o crackers. Ti'n listio, hi'n stwffio. 3, 2, 1, go. Llygad nice, dannedd nice, gwallt nice, gwyneb nice, gallu dawnsio, make-up nice, piercing nice hefyd. It's so nice, lovely. 3, Dillad nice hefyd. Cracker, yeah. Go. Okay. Edrych yn really sexy. Gwyl fi crackers o'n. Gyda'n crackers yn tîn chdi? Boys, sweet! Reit, gen I ddigon o crackers yn dy crack di, yndi? Go chdi, wan. 3, 2, 1, go. Llgada neis, eyebrows da, lips da, gwallt neis, good fashion sense, good music taste. Faster. Isio mynd allan I clybiau, gallu cwcio, Crackers yn dy crack di, yndi? Yeah? Yep. Oh, no. How many crackers can you fit in your hole? 25. A pob date chwyddiannus yn gorffan efo mes bach yn sticky, so da ni am chwarae'r gêm Seren Wlyb. Get it? Seren Wlyb. Da chi'n gwrdd styncio'ch pennau chi I mewn i'r cwstard I ffindio y ser. A pe bynnag sy'n ffindio fwyaf ser mewn 20 gwiledau sy'n ennill. So, Seren, go chdi sy'n gynta. 3, 2, 1, go. On i'r plat. There we go, come on. Off on it. Right. Custard. 3, 2, 1. No. Oh, come on. Na, ia. No, yeah. 3, 2, 1, go. What? Come on. Oh my God. Stick in the pen mewn I galw. Suck it. Go on. Right. Oh, come on. Right, go. Yes, ready. 3, 2, 1, oh. Mi'n ti fy be, a dy'r ceg na mynd I llawer. Mae ffordd arall allan nhw gyfarthrebu, os chi'n deall. Oh, really, yeah. So, ti wedi colli yn unfortunately, Kai. So, What ti'n a mynd I gorau shame. neud forfeit bach. Ti am gael, bach o squirt gan hwn. A gwrdd y geg. Open wide. Hot sauce. Come on. Mwy. Ti'n gallu cael un? Hey! Dwi gallu handle spice, ia? So. Oh! So Nando's. Okay. Yeah, listen on. Okay. Wel, anghofiwch am sticky Vicky, mae Seren Wlyb a Kai Cystad yn edrych yn hollol delicious ar ôl hynna. Wel, mae'n amser i'r freshers yma cael clean-up bach sydyn a wneud y penderfyniad masif. Off a chi, ta-ra! Ta. Diolch, guys! Amser I ni gwrdd a cwpl rhif 2. Rhywbeth bydd yn rhoi merch off I yw fi gyda 4 un o merch arall ar corff fi. Fi gyda boxing yna. I don't mind. Oh, fine. Fe nhw yw Haven Jones. Fi'n 26 o'r Endi. 3 gair I disgrifio fe unan yw doniol, hyderus a outgoing. Pryd fi'n mynd allan, fi jyst yn mas I mwynhau. Os fi'n tynnu, mae'n jyst yn bonus. Dim really type gyda fi, so I'm fussy.
Just pryd mae ffaithau digwydd, mae'n digwydd. Fy ffrindiau fi'n disgrifio fi'n tyma bach yn mental, loose, just dup. Sallu aros am y date iddi, gobeithio bod hi yn lan I standard. Bydd rhywun yn lwcus I cael fi. Pick-up line gweitha. If you were a Terry's chocolate orange, I'd bang you on the table. Oedd hwnna'n genuine. A o'n I fel, absolutely not. Fy enw I Mia, fi'n 20 a fi'n dod o Sir Benfro. 3 gair I disgrifio fi bydde hwyl, bach yn nuts a unpredictable. Unig really random dy fi, os mae rhywun yn fel drop o ceinog ar y llawr a maen nhw'n fel cerdded ar ôl ffeili mofyn fi just saif yn gallu meddwl amdano fe, mae'n neu fi teimlo bach yn sal. Fod yn onest. Sa'i rili da type, ond fi fel arfer yn edrych am rhywun sy'n neud fi chwerthin. Rhaid nhw cael personoliaeth. Obviously, mae looks bach yn bwysig, ond, you know, as long as so ti'n Shrek, dylai fod yn iawn. Da chi yn barod I weld yn hot huns ni? 3, 2, 1. Helo! Hello. Pwy sgynna ni fan hyn? Hefyn. Mia. Hefyn a Mia? Neis. Beth sy'n dweud? Usual type chdi? Na. Na? Oh, rude, okay. Okay, be am chdi? Well, sa'i da type, so sa'n gallu ateb y cwestiwn. Yeah? So be am usually ti'n mynd amdan mewn type in terms of personality ta? O, doniol. Yeah. Neu fi chwerthin. Ti'n boi doniol sy'n efo chwerthin? Hilarious. Laugh him to bed, though. Oh, okay. Right, anyway, gwni weld os fydd Mia a Hefyn yn match made in heaven, get it? Enw'r gêm yma ydi Chuck neu Rock. Dwi wedi clybo chdi yn bach o rugby player, wyt? Ie. Ie? Fe rhaid i'r ddau na chi ofyn y list yma i'r person arall a dweud os da chi fancy Chuck neu Rock. 3, 2, 1, off a chdi. Piercings. Rock. Perthynas agored. A chuck. Tattoos. A rock. Llyfi. Dwi'n llyfi. Rock. Lick yna. Cnoi clustiau. Rock. Whips. Rock. Domination. Rock. Okay. Yeah. Okay, so, cocky lad. Chuck or rack? Dwi'n edrych, na, Chuck. Chuck. Chuck, ie. Okay, cool, ti'n fan o'r ffac bod o'n enjoyo bach o domination felly, ti'n meddwl bod chdi lle... Wel, mae'n diddorol. Mae'n dibynnu ar pa fath o domination mae fe. Ti'n meddwl? Wel, mae'n dibynnu. Bach yna, dwi'n meddwl. Well, you know what I'm talking about? Fi'n deall. Yeah. Bondage talk ar date gantaf, Chuck or rack? Rack, glei. Yeah. Reit, ti'n barod? Yeah. Gylch chdi, wan. Sex Joe. Chuck. Dating apps. Chuck. Ticklo. Chuck. Crafi. As in, like, scratching. Charm. Chuck. Gwisgo funny. Gwisgo funny. Yeah. Gwisgo fyny. Oh, gwisgo funny. Oh, sorry. Gwisgo'n funny. Dressing up. I know, not sorry. dressing weird. Yeah, sorry. Rock. Role play. Rock. Beckin rugby. Rock. That's a yes, then. Beth yw ffac yw rack? Beth yn y ffac yw rack? Fi'n gay, so fydd yn neis sport, so fydd yn gwybod. Slay. Yeah. Okay, yw'n bad felly. Beth ti'n feddwl hynna? Nice. Nice. Yeah. So ti'n tendio i pwlio usually felly? Normally, mae pobl yn dod lan I fi, like. Sorry! Nah, I don't go out to pull, fel. The girls just flock to me! Big boy heaven! Be am chdi, so sut ti'n usually pwlio yn y night out? Ti definitely mynd lan I pobl, neu ti? Actually. Sa'n. No? Just yn gwisgo rhywbeth. Sexy, like. Get the tits out! Ynde? Essentially. Yeah. Wel, yn y rownd yma, da ni am chwarae gêm hwyl ar enw Kinky Quiz bob dydd. Wehey! Da chi'n mynd I gorau gofyn cwestiwn i'ch det, ac os da chi'n cael yr ateb yn anghywir, da chi'n gorau neud shot. A dyn nhw ddim yn neis. Ha! Beth yw maint pidyn mwyaf yn y byd? 13.5 modfedd neu 18.9? 13.9. Wrong. Wrong! Uh-oh! Be
gynta, felly? 18.9. Wow! Mae hynna just yn casualty go iawn, di. Wow! 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 Reit, ti'n barod? Ti'n gorfod rhoi gyd, tria dipyn. It's a shot, man. Oh my god. Oh! Whew, most action dan ni gael ar dêt ma so far. Na, ni war y footsies. Pa mor hir mae orgasm menyw yn para ar gyfer taledd? 10 eiliad neu 25 eiliad? 25 eiliad. Gywir. Cael gwbl o, ti'n dan orgasms! O, ffynnu cwestiwn nesa. Beth yw maint y pyd yn lleiaf yn y byd? 1 centimetres or 5 centimetres? 1 cent... What? 5 centimetres, surely. Wrong. Oh! 1 That is centimetre tiny. cock. X fi. How do you work with that? Sounds about right, to be fair. Shit ora. OK. Hey! Yn ôl record y byd, faint o bobl wnaeth un person cysgu gyda o fewn 24 awr? 578 neu 919? Lush. 500, gotta be. Final answer? Yeah. Wrong. 900. Nath rwy'n actually fflyrtio bron 1000 o bobl mewn diwrnod. Rose. Barod? Yeah, go. Oopsie! Oh! Oh! Enw'r gêm yma ydi Smash neu Pasta. Get it? Wey! The name of the game yma ydi creu plat lyflu o pasta. Un o meals gora freshers. Ond cyn neu hynna, da chi angen gofyn y cwestiwns bach lyflu ma i'ch gilydd. Pa position fysa ti'n smasho? Smasho fi ar top gyda coesau dros ysgwydd. Right. Dim just mystery di hwnna anyway, efo cwysan yr awyr. Yeah, but it's better, dwi. Ti'n gallu mynd mewn yn ddwmna. Oh! Fair enough. Mae fe bach yn cheeky, ond fi'n credu bod hi'n lyco fe. Ie. So... Ie. Oce, gwch chi. Pa fetish bydde ti'n smasho? Sa'n credu bod yn fetish o fel daddy issues. A ti'n fel daddy roleplay? No, not daddy roleplay. Oh my god, na. Like Dylan Flag? Yeah. Because I'm fans. Well, anyway, ond o'n i'r pasta wan. Oh my 20 eiliad i creu plat cyn neis ti'n gallu. Cyn barod? Okay. 3, 2, 1. Yeah. Go! Whoa! Come on! Come on, girls! Spit it! Yeah? Best? Lovely. Go. Oh, Go for it. Go for it. Go. 10 seconds at all. 10. Oh my god. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Spit it. 2. Spit iawn. Go. Yes! Da iawn. Let's have it. Ti'n barod? 3, 2, 1, go. Oh, buddy! Oh! Buddy, tyfu was bach! Reit, barod? No. Pum! Pass on top. 4, 3, 2, 1. Flash. Wel, mae'n amser amdano killer question 1. Bits favourites fi. Un chance chi ddod i nabod eich gilydd cyn mynd yn ôl dan y closh. Hefyn, dos di gynta, mate. Beth yw body count ti? Rhy cheeky i fi. Rhy cheeky. Red flag, red flag. 3. Okay, iawn. Yeah? We're not judging anyone? Cool, No. good. Right, sgwch di, Iwan. Have you ever had a threesome? Yeah. Oh, I knew you would have. Straight away. And on that note, da chi yn mynd yn ôl dan y closh wan yn neud y penderfyniad. Okay? Yeah, son. Ta-ra, bitches! Hey! Wan ma'n amser i ni weld pwy sy'n am fforcio yn clwb. Delicious. Hwn fydd y chance i nhw gael y full body reveal o'r diwedd a gweld os dyn nhw ffansi o'i gilydd. Reit, fyny gynta, gen ni Seren a Kai. Dewch yma. Come on, guys. Hey! Ti'n fan hyn? Reit, yn ystod hyn. Hey, okay. Ma ni, so beth ti'n feddwl yna fo, wan ti wedi gweld y full body?
outfit yn eis, ha? A beth ti'n meddwl? Ie, mae'n edrych yn neis hefyd, ie. Ie? Cyn i ni weld os y ddau yma wedi penderfynu fforcio, dwi eisiau gwybod beth ydych chi'n feddwl fel gynulleidfa. Fforcio ta ddim fforcio? Gadwch fi wybod. Fforcio! Fforcio? Fforcio? Oce. Amser ni weld gyda ddau na chi ta. 3, 2, 1. Gwn ni weld. Yes! Yes! Mam, dwi wedi gael it. Pam wyt ti wedi penderfynu fforcio? Mae vibes yn dda, a, you know, mae'n lengd. Love it, okay, ffilm ti. Ie, dwi'n meddwl bod y date wedi mynd yn dda, a mae eisiau mynd i Nando, so... Happy days! Ynddo, wel, na chi. Treat bach. Iawn, Off na diolch. chi'r sunset efo'ch gilydd. Na chi, ta-ra! Hefyn, a Mia, dewch yma. Come on! Alright. OK, so, beth ydych chi'n feddwl? Full body reveal? Yeah, lovely. Lovely! A be am ti? Beth ti'n feddwl yna fo? Yeah, impressed. Impressed? Yeah, like the tattoo. Oh, yeah, gyda fo tattoos, does? Neis iawn, OK. Dwi eisiau gwybod beth ydych chi gyd yn feddwl. Let's see. Oh, no! Dim yn big fan felly, OK. Wel, gobeithio bod chi wedi matcho fa'ch gilydd gwn i weld mewn 3, 2, 1. Oh! So pam ti wedi fforcio? Dim chemistry na. OK, fair enough, fair enough. A be am chdi? Just bach gormod o lad I fi. OK, iawn, bit of a read, but fair enough. Wel, aim and back, dipyn o action tro yma yn clwb. Mae Clwb Ifor Bach wedi troi yn clwb fforcio masif. Tan y tro nesa. Ta-da!